Kaunti-inĩ ya Murang'a, mambura maya maraiyũkirio na gĩkeno njera-inĩ ya Murang'a, kũrĩa gĩkundi kĩmwe kĩrerutĩire kũrũmbũiya oho atumia na maũndũ matiganĩte mamonania ma ũthaka na kũrĩanĩra. Leo tuko na kupika na bado tuko na modeling, tuko na talent show, tuko na vitu mingi ambazo tunafanya nao ili tuweze kufanya siku yao pia iwe bora zaidi. Sisi we usually love giving back to the society, na leo kama Women's Day tuliona hakuna haja twende charity ya watoto because it's Women's Day, tukasuggest tukuja kwa women ya prison ambao ndio tukajitolea kuja Murang'a kuja kuwa include katika community, ndio wasione pia kama tumewatenga kwa sababu walifanya kosa moja au la pili. So ndio maana tulikuja hapa leo ili tusaidie kuwasaidia kusherehekea hii siku ya leo na pia tuweze ku bring that inclusivity na ku improve gender equality. Kaunti-inĩ ya Narok, mambura maya maratongoretio nĩ mũtumia wa gavana wa kaunti ĩno Agnes Ntutu akĩgathĩrĩria thirikari ya Kenya Kwanza nĩ gwĩkĩrĩra ũtongoria wa atumia. Oho nĩorĩtie atumia gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũrũa na kũhukia unyui wa njohi na dawa ngananie. Na tukitaka hiyo pombe ishe, ni sisi wananchi, hasa wa mama, tusaidie chifu, tusaidie mzee wa kijiji, tusaidie viongozi wetu wa serikali, kwa sababu tukianza kutambua wale wanaleta hiyo pombe ya haramu kuhusia waume wetu na watoto wetu, tutamaliza. Na kwa kaunti-inĩ ya Kajiado, gĩkundi kĩa AMREF nĩ kĩraharĩrĩria igongona rĩa gũthomithia atumia ihoto ciao oro hamwe na kũmahe ũgĩ wĩgiĩ bata wa gĩthomo harĩ mwana wa kairĩtu, kuona rũrĩrĩ rwa ũkabi rũrĩ na ũndũire wa kũhikithia airĩtu marĩ anini na kũũrĩrwo nĩ cioneki ciao. Jaribu kuwaelimisha wanarika, kuwaelimisha waache kazi ya ukeketaji, ndoa ya mapema na wang'ang'ane kwa upande wa masomo. AMREF tumekuwa kipaumbele kuhakikisha kwamba wamama haki zao hazikiukwi na pia kueducate community at large. So in AMREF we do a lot of community education. Na leo siku ya leo the theme of today is invest in women, accelerate progress. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Nduati.